Pamirsa nyangre Idul Fitri penyuan Krama Denpasar, sanerau saking Dura Bali, ngelaksanayang mudik ri sejeroning mikelingin Idul Fitri sareng kulawargaipun. Krama akeh sane mudik ngangge mekudang-kudang sarana, silih tunggil nyane sane kesiagayang instansi utawi komunitas sane ngemargiang mudik bareng. Sekadi sani kauningin ringgala ungkuran, tanggal 21 April penyuan krama nyarengin mudik sani kemargiang oleh PLN. Selanturnya nih, ring tanggal 19 April Ikatan Warga Banyuwangi Ikawangi Dewata Bali memperkanti sareng Pemka Banyuwangi taler ngemargiang acara mudik gratis warsa kali tali 3 likur. Rombongan pemudik kalepas oleh Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara. Krama sane mudik sampun mapupul daweg galah pitu semeng tur memargi ring galah sia semeng. Silih pemudik Iik Faikatul Himah Mausang indik bareng puniki manut dane seru pisan sayang sareng mudik pereragan. Tios punika taler dahat aman terus selamat ring margi sida kerak sebeci. Kantos mangkin paiketan dane sampun ngemargiang mudik gratis nanging ring pemargi warsane mangkin dane nyarengang anak alit adiri tur rabin dane sampun ngerinin mudik. Ketua Umum Ikawangi Dewata Bali Agustinus Wijaya Mausang warsane mangkin pinangka pemargi mudik gratis kaping pitu. Mudik kamiletin oleh samas diri tur ngangge kutus bus. Tias punika sampun kasiagayang kalih truk pengangkut motor pemudik sanesida ngayahin 6 dasa kutus motor. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.